Engido marani joma undu makamagi bro timne gigia pedha mano kodo bila mar mondo miyo makegi kaluwore gi timbe makamago. Kopogre gi mana tiri nyake county ma Isiolo kamodo ni jodake county ma Isiolo. Koro yudo fuongruok bang' moko kuom jotelo chiwore mar chulo ne jopuonjre magi omenda mag sommo mabiro mana e kinde magisebedo ka giwito mano jamgi magi kata mana jamni nikech oro ma osebedo kokwako gwengego. Gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo mane loso e skunde nyiri ma Algani okoni kaka jotelo mano yiere county no negituak kendo winjore e yo magibro tiyo godo mar neno ni onge japuonjre ma odong pacho nikech kech kata onge mar omenda mar somo. Jopuonjre ma somo e county no ibiro chulnegi omenda mar somo kod jod bura kamago mani oko mar county no to gavana biro kawo tinga marge. Hakuna mtoto ambaye yako ndani ya hii county atakosa kwenda shule kwa sababu mzazi amepoteza nini? Mifugo. Tuko pamoja? Na mjumbe amesema atalipia wanafunzi wote ambaye wako ndani ya Isiolo South. Naye sisi kama county tukahakikisha wale ambaye wanaenda nje ya county, wale ambaye wanasoma outside Isiolo South, sisi kama county tuhakikisha tumewalipia wasiweze kurudi nyumbani. Challenge to us, the leaders of Isiolo County, to make sure that this girls' school has everything that a modern school should have. Dormitories, laboratories, computer labs, and everything else. Gavana, tumesikizana vizuri ya kwamba musishughulike na upande hii ya shule, fees yao including yours. Wasichana yetu ya hapa musiwe na shaka mnasema wazazi yangu ng'ombe imekufa, mbuzi imekwisha, leo sijui itatoa wapi fees musijali muendelee na masomo.